umsebenzi kodwa ngintshela iqiniso nabahlali bemcimbi sikhathele ubuqilibeni qisho phululubeni la uyabo nje umcineka awuzongithola wena uzongizwa kahle ngizobuya ngifuna ngomsombuluko ukhiphe labantu abawu4 obaqhathe live ngifuna ukubuya ukuthi ufake obani ngidinga lo list maneni umuntu ezi ukhona la ku live asazi asikabazi abantu abakulayo asazi oh asabazi abantu abafakwe lapha sibazi twafakwe 4 sifuna ukwazi ukuthi obani akadedele ipost yabo ngomsombuluko mana wendaba ezitha uma afika izolo umfana oshaya ngomcineka la bathi nguye lo uphu goloko weyichaka la Sminoff angisiboni angazi yazi awusiselile akafakiwe lo Sminoff la oh Sminoff ukhona lo culi ngoma oyithanda kangaka mafika izolo kaweni akekho lethi uyabona lona wamanje ithi lo ngoma ngikhumbuza uyelo ithi manje ngikhuluma ngaye lo mfana lona washaya imiliyoni ngo 2 minutes wathi bu odirect akafakiwe ngo 2 minutes wonke akekho cabanga abayiqiniso lapha mangayekwa nje yena umongameli ukhona la uba mongameli mongameli omabhinga ngimboni sequla ngathi naye angeke kwenzeke lutho umongameli engekho uyaqula ha ubhuti wakho njalo lona kodwa phela bukhona makuphatha uhlelo uzoba khona lapho asinakababone baphatha uhlelo ukuthi obani lapha ngomfaka baphatha uhlelo njengamanje sikhuluma abantu abaqulayo bamfaka wena lapha ekuphatheni kohlelo oh adikho nejongo la kaNongoma lethi lokhuzana lela kaNongoma hayi ngiblock iblock kanjani kodwa wesiswelile akublock kanjani ngoba abantu bacelile bathi bacele kubo wena ophekayo kwimpucuzeko nombuso wamaciko khabo ngithendo lwa manake le kuphela ngisengizongena kuyo ke lungu umcineka mina le yakuphela ke awuthule ngiza ngizokutshela ke lapha uphu encane nosweet ngitshonisa kamfakanga nonto encane nosweet abekho umtshonisi ngambona kalembethe umtshonisi ngambona lapha kalembethe ngathi ungena umkhuhlane lapho umnyakale lokho ngambona ukuthi kalembethe ngathi egula noma ungena ushukela kumasi hayi musukudelela umngane wami hayi ngeke dade musukudelela umngane wami lo uphu udisaster uphu disaster akaphilile kahle lo mfana wengengaka udisaster uphi yena umngane wami mina lo nje umcineka iqale phansi le post ayikho phela umcineka sigile kuyo kulonyaka hayibo imani abonelele imphucuzeko le ukhona ugatsheni nangatsheni eduze kwangiswe useduze kwangiyasuka bona lo khona ugatsheni eduze kwekhansela ukhona yes sengiyambona ithosa lekhansela bese kuba ichunu nangiphakathi yena Thozani langa eliphethe indungo lethi ichunu Thozani langa lo hayi Thozani langa lwano Thozani langa oh awu ichunu lingasayi shutha kubone lokho emehlweni kodwa ngcono ngoba kamshiyanga nokuthi bahuphi uyaphi bahuphi hayibo khohlwa la baba bamsheleni into encane ubuthi encane uphu navigator ngempela awucabange khona navigator unavigate uphi hawu bashile lo mnwabo nalo hayibo siswelile akekho akekho
Akekho siswelile. Bamqaqileke lo ngiyisa ingoma ngami. Amqaqileke ule uNavigate. Angikhaleli nje kusana uNavigate mina. Ngiyela leyo nto leyo. Awunkosana. Qaqileke uNavigate. Wesiswelile. Hayi ngikhulumela. Sikhulumela limit la. Ungathi uNavigate- Sikhulumela amafikizolo. Sikhulumela lo mfana lo lembethu ubani? Umenzi. Umenzi. Asikhulumeli Navigate nje. Navigate akahambe eculela udlala umzimba kalimali ubhululwazi. Good. Hayi Mane- usali ukhona yini le bed?